mingeni parce que comme tosa rando mukola te mwa muke azate po yo comme de décider oya ko beta po obeta mutu te to bunda ta musuku tu biso mutu ozonga yakande na train po so ya na voiture ozonga na voiture wate po voiture wana ko tikala ato ko tumbango parce que o éviter ngai na direct ndetka na tala o finga biso moto ke yo amuta ba problème déjà ne bande la vidéo nanga na sala na loba makamu na ote mais oluka problème o panza biloko nda kuna ona kipote na respecter o so ba mike ba respecter o se respecter yo zolo bakela mare na tinda o finga ba fi wana yo boyina yo finga te bon problème te bon la mare ni ka vlala tina se fingela yo bato ba finga bana na do yo utiliser bato zo lela na banini ba finga bana ngai na pesi bato ba finga bana no réseau parce que yo mto bandaka oza oluka ba problème ko finga ba mabolo ba mama ngaso fingi bo mama nanga na ebi kutute na ebi te mais comme yo lobby okoya bana bitendi ngana mwa bitente bana bitendi bana na yo oza ba ona ndaku nde ba bana bitendi parce que tant yo benga mwa bitendi obengi José mwa bitendi biso pe to wana ba mama na biso so te expliquer ba mama biso ba linga te poto ba bitendi te déjà to vivre bien tam sunde ku to vivre biso ku to vivre mieux donc yo mutu tout le temps mutu vivre mieux jamais ko la mukaka bo mama lo boy o finga ka ba bêtise yo aserandeni o pia ba tu conseil nini yo na conseil o pia ba te metoze lao po yo éviter na dire ko zo simba muto sa neto fasho bila marraine o laksa la marraine ko ozali ko na wana la marraine tam so ko laksa bisote o ebi bisote oyebi batukuto olingo simba te komona te o chacha loba malembe mwana ana Josiane te ya Chantal kuta ko sabino te ba petit Chantal bola ba petit mo ba bima de akala ba mboka to uti ya ba guerre kutu ko ni ba papa ni ba mama do bino kutu bozala te tam su yo uta ba kini ba bengi so na famille so postala ndenyo ya poto do botuna ba histoire ba tu soza bezo ba adresse na biso ko lukano gauche à droite te to tinde lao mais yeba ke o mi kotela na ndaku na ngate kana se wana to bandana yo to bandana na se wana po yo fo pesa biso place ozala soko ya pa na biso to pesi biso place ozala ya mami osilikate okosana kasaba jina mboka na bino wana okosana kana ebiso vérité o boni ko ba respecter bino bo mona batu bazoba bana bitendi wana na otanga ba komona ba onte ba niveau te e boyo niveau ni ozana on niveau mama bola ba mama niveau ni ozana ngoya tellement finga batu me yoka soni no mobile okumisa Paulo Santos sike mobile no ani na valeur te pour moi c'est finga bongo ngamo na komo yokelo soni o baba petit na nganga ko za na sera o finga ba mabola ba mama boite même Chantal bola jamais telema afinga mutuka soza mwasi atembe ya solo reglaka yo zoba petite lidobi tinda adresse na yo lobi na tongo na oselo direct na oya na voiture tinda adresse yo loba nanga petite lidobi yo yebi finanga yo déjà na no petite lidobi to monde sopi yo osela nga direct yo yebi ka ba direct libola mama libo yo ka so finanga ni yo yebi finanga te yo zaka ba petite na petite na côté ni nga yebi ndakuno yo yebi finanga soza moi septembre comme obi o démarrer voiture o ya je t'attends viens sonite salorando na batu nyoso tala ba message ba commentaire batu ba komela ko yo be banaka na batu yo osela nga direct pour loba ni yo ebi fina nga benga petite boli do ba mama na yo libola ba mama yo fing kana fingi yo ngona zomselio soza moi septembre yaka pa na nga na ozela yo okomona o sala mela yo na ozelo ya mama na osusu lidobia yo moko ba dobe o deuxième bureau nga ko za deuxième bureau tenga Charlène nga ko za deuxième bureau ten na préféré kutu mobile kende ke na za deuxième bureau mobile tout a kenda ka mobile tout a boya kayo se mobile boyo commence à vertige Paulo na ebi fina yo finga na mobile oblala yo nga ko finga mobile olala ngate petite lidobi yo mtu ba doba ka ba oboto bana bitendi Rose okanga malanga mwa mukie boy nga koza mwa not okanga malanga problème nini okanga malanga problème nini etaba se mususu ona sonita lo nga be na ko yela yo yo kaitala oyela kabatu na mboka na bino oyela kabatu na ngai te mami ta
ba mami deuxième bureau ozoko kanga mobali te nga na yebi ke ba deuxième bureau bakanga mobali na ozelo osala nga ndirek ngolo basala ndirek na ozelo wana kuta ndirek oloba mukie ngai nde mutu na oluka yo toko luka na biso mibale oyebi